تميرتيك الرسم ماسك الرسم سيدهم أسا أزكى تمازيغ تلا فالمغال تمثل كلمة وزار أو تسفهمن قديشة كي لافان elle va présenter le programme du mois amazigh. Massa Kelima Wazar. اسم كثير أكندني اسم كثير ديالين ديلان وقول نيفرير أما ديك فسوت 80 أما ديك فسوت كانت 2000 ويون أدياناكي دون راه يدفن أقور أكن ميلا أقور نيفرير لازم كأربعة كوز تجارة نيمالسن دويناك الجارة ديلين القديشات لافان تفيدراليث نيمازيغ أمريكان نكافا القديشة تاكيا أديلين داس مكتيا بود ماوان نتغرما تمازيغ داس مكتيا القديشة ديلان غاف مازيغ ديك سكواسني عدان أما داين يرزانا مزروي فازوريا أدلس أكو تسكيلا هي أهلا وقورا مازيغ مونريال أديلي أكندير غاف 4 يحريشن أدي بدو غاسا أسنسين لكيفري أساكيا داسا مزوارو تزواران مذيالنا نملال هذا وندس يمكن وندس زي سوينا يمكن وندس سيول هذا تفكم رايول يمكن أدينيم غير واش تفهم هذه دون قديش غف مزيغ أزكى ذا سويسين ذا سنكراد الكوابور سوكثيا أساكيا ديري مورال تنتبع نشرح سيطا لشنا ماس حميد وشي أزكى أسن ثلاثة كيفرين ذا سنتالا نفقار على نوذيقيا لكن نستسوالم ذيك ثمنات نون وين يبغان هذا وين يبغان دياس وين ستواش كينس تسويع ذاس إذا قرأت المكتبية أزاد فكاث من تيان ثمازيغ إتزوري ثغرفان تفريق نيافا ذاس هي وين يبغان سيقون أذي يخدم أما تقفوش أما تغسيت أما ذاين النظام استلق سوفخارة دي مكتبية لقديش نتلاوين نزيكنيا أثيان يدس سخاميس أحريش بالسين ديال قديش نويون نفرير أديري وسان 9 أكد 10 ديال يفرير أسن 9 ديال يفرير أديلين دي سرايين كراض ني سرايين أديلين غافو مزروين تفريق نيافا أمزوارو دوين راه ديلين غاف تجلس ذاس مكثير يوازن نتمناطا ديال تفريق نيافا ذيك ماضا لنيلا كراكال صغور كريمة وزار والسين أديلين سوسندر ماجي ميستير شي أبريلي صغور لورانس سيلفا أديلين فرانسيس غافايت في نيرس فرانسيس ماد ويسكرات أديلين غاف بسيشين أفولاي صغور حسب رمضانية أزكاني أسن 11 يفريل أديلي داس نتسكلا في مويث غالي مزيغا أدنسل فيكس إيوال غاف مشوها أكو في سفرا ني مزيغا ونسل إخران مشوها يكان ديك مزوينة ودنسل إخران سفرا إغفوران نلقفايد حريش مسكرات البيورة دينيا أديلي وسان 16 17 يفريل أسن زوارو داس 16 ديال ديك السيساراكين غاف تسنالست تاليف الكراد مليلان كراد نيموسناوان الوحريشاكيا أديلي ماس رمضان عشاب ماس كريم عشاب ماس زهير نظير أدي زيرو وال ديك ساراكناكيا غافاني ذا نصور ديك وايد يازان توفلايتنا يالي ونسكسن أدياوي ثمغلينس أما غافونا ذي عسنان نا غافو ذم أنصيب إسيف كاوسناكيا وذافو نا إلوفا ديك تموران تفريق المكافا وديالي ووال غافو ذم إكسفك أسكف كنكونيا إتو ثلاثاكيا نا دوامكي كراق أنا الفلاس ديك السواعت نيا أوند نسيوال أوند نسوثان أدفكما بيستقساين إتفغان أديلي ثريري فلاسن ميلا ومك ميلا ولا شتيريري أتيليا تالي ديال ثابورت إونافيا غافين يكنيشا أسن الحد 17 يفريل أتيلي تسواع في المغرة إلا بكرا
نشرح كرا نسميكي داغن ورارن يتيلين تمور تمازغا وكي غادي لي دا مسلاي غاف شرحت الشنا نتفايلي وتيلي تالي تيثيد وين يبغان أتمثل كرا نشرح أتيلي داغن وذا كتسميكتين ورارن الخالات ورارن زيكني أمكيتيلين تمورنا أسنا 20 يفرير أديلي ناشي تاكاران يمالاس غفايا أراد يلي ذاس فولقر بكتو ذاك يلاس أو فيدراليت نيمازيون الماريكان نوكافا تبغى أسن تابلس نتقنور في الغفايا ذي سنسا نيمازيون أديلي ذاسي ور نيمازيون مقسومة لا تغافي لافي فرانسيس سنسن تيمريلي غاتا كاران واس أديلي غالقاوان الكارفور بفكسان الخيق سوال يراناغ أس 23 دقيقة أديلي ذا سراج غفشنا لدغا موسيقى أزوان سلفية متنازير تصور لمسنا ألكسندر لاكوا أس 30 دقيقة أديلي تاكارا ويور الإنجان فيدراليت نيمازيغان أمريكان لوغافا إيفرير وديليا وديان وعزيب تاكارا وديان سلفية أدياس وعزيب محمد مزيان أديلي غادي لسيس 10 سنين أتولي شتاكيا نفضل غافسين نقديش نواس نسف أديلي سقايلي نغاسا باتون لو بريفو نقديش أديلي نواس نحد أديلي أكيد ملان كالزقان فيدراليت 950 rue de Rosaire, Montréal, Québec, H2R2G7. Voyons دهيلي تحكام فيدراليت نيمازيغن الأمريكان نوغافا ستريلي مازيغ أين من زمان ميلاس فرانسيس راسو لمان في وديديا كان هذا ندير أسكزل فلاس. Alors, les activités préparées par la Fédération des Amazirs de l'Amérique du Nord vont se dérouler sur tout le mois d'avril. Elles vont essentiellement se passer pendant les fins de semaine, donc les samedis et les dimanches, à l'exception de l'événement de la robe kabyle. Alors, ça va être 4 fins de semaine. Vous avez le 2 et le 3 avril, c'est ce qui est en cours. Le premier, c'est l'événement de l'ouverture. Donc, on est là pour vous présenter la fédération, mais aussi pour vous présenter le but que l'on poursuit par la préparation du mois Amazir de Montréal. Le 2, c'est demain, ça va être une activité de poterie. Donc, on va vous présenter un peu l'histoire de la poterie, l'importance de la poterie comme moyen de transmission et leur place dans les arts graphiques nord-africains. Ce sera aussi l'occasion pour vous et vos enfants, si vous nous honorez de votre présence, de fabriquer par vous-même un objet en poterie que vous pourrez emporter chez vous à la fin si vous en manifestez l'envie. La deuxième fin de semaine, ça va être celle du 9 et du 10 avril. Alors, on a pour le 9 avril, le samedi 9 avril, c'est des conférences sur l'histoire de l'Afrique du Nord. La première va être sur l'Antiquité et le rôle, ainsi que les apports qu'a apporté l'Afrique du Nord au monde méditerranéen en général, présenté par Moazar Karima. La deuxième va être sur la conférence préparée par Madame Laurence Sylvain sur Apulé. Et pour finir, ça va être Hassiba Ramdani qui va nous parler de l'œuvre psyché de Apulé de Mador. La deuxième fin de semaine, ça va être celle du 16 et du 17. Le samedi vont avoir lieu 3 conférences successives sur la linguistique berbère, présentées respectivement par Arman Hacheb, Karim Hacheb, ainsi que Zahir Hadi. Ça va être l'occasion de nous informer et de savoir où est-ce que nous en sommes sur les différents travaux qui sont faits sur la Tamazir en général, sur l'état des lieux et des perspectives de la langue. Mais ça va être aussi l'occasion pour nous de nous poser la question, qu'est-ce que les gouvernements qui essaient d'officialiser Tamazir apportent réellement à cette langue, et d'un autre côté, qu'est-ce que nous devrions faire pour que ces langues deviennent réellement, prennent l'importance qu'elles ont et la place qu'elles doivent avoir en Afrique du Nord. Le 17, ça va être des ateliers de... Excusez-moi, j'avais oublié, des ateliers du 10 avril. Je suis meilleure en kabyle, on dirait que je ne le suis en français. Le 10 avril, ça va être un atelier de poésie et de trimouchouha, de contes kabyle. Vous aurez l'occasion de poser des questions sur l'importance
fois de la poésie et des contes dans le monde berbère en général, mais vous pourrez aussi écouter des contes qui vont vous être contés par nos membres et vous écouterez aussi de la poésie de la Kabylie. Ensuite, je reviens donc à la fin de semaine 16 et 17. Le 17, ça va être un atelier de danse. Donc, on pourra parler un peu de la danse et du chant dans le monde berbère du Mesra. Et vous pourrez, si vous voulez, aussi vous initier à la danse, si jamais le cœur vous en dit. Et nous avons l'événement de la robe kabyle le 20 avril. C'est un appel aux différentes personnes à sortir avec leurs vêtements traditionnels et particulièrement aux femmes à porter leur robe kabyle pendant cette journée-là. Et le rendez-vous leur est donné au Café Carrefour pour une petite rencontre amicale, un café pour discuter de notre journée et de notre expérience. Ensuite, le samedi 23 avril, on a l'honneur de recevoir M. Alexandre Lacroix pour une conférence en ethnomusicologie berbère. Et pour finir, le 30 avril, ça va être le spectacle de fin avec Wassib Mohamed Mziel. Nous espérons vous compter parmi nous pour tous ces différents événements. Je vous remercie.